สองภาษาเล่มสองบทที่สามหน้าเก้าห้องปสองในห้องเรียนปีนี้ข้อยได้ขึ้นชั้นประถมปีที่สองหมู่ของข้อยในห้องหลายคนเคยเรียนนำกันอยู่ชั้นประถมปีที่หนึ่งอีกจำนวนหนึ่งแม่นหมู่ที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นพวกเราทุกคนรักแพงกันดียามเรียนพวกเราตั้งใจหัดอ่านหัดเขียนเรียนเลขและวิชาอื่นๆผู้ใดดุมันและเรียนเก่งครูก็ย่องย่อว่าเป็นนักเรียนดีหมู่ครูในห้องเรียนก็รักแพงและเอาเป็นแบบอย่างพ่อแม่อ้ายน้องก็ภูมิใจนำsong ngữ tập 2 bài bá tráng chỉnh lớp 2 trong lớp học năm nay tôi được lên cấp 1 năm thứ hai mở ngoặc lớp 2 trong lớp nhiều người bạn của tôi từng học với nhau ở lớp 1 một số nữa là bạn chuyển đến từ trường khác mọi người chúng tôi yêu thương nhau lúc học chúng tôi chăm chú tập viết học toán và các môn khác người nào siêng năng và học giỏi giáo viên liền khen người là học trò tốt bạn bè trong lớp cũng thương yêu và lấy làm kiểu mẫu bố mẹ anh chị